کنگرا نتوی کردستانی کنکا شما بجزانن و چارچوبه که سال 1999 هاتی آوا کرن و جبریا چند سال کیجی او بشیوی روش آواجی هات افدان و هاتی آوا کرن کنکه وقت چارچوبه که کردستانی بگشتی گلک پارتی و گلک کسایتی سرمخوا و گلک آلین روشنبیری و آلین جواکی خود بدحاوینه و گلک ارک و وطنیین بگشتیین کردستانی دسپیر و خواه و بیرامویه تشتی بالکش ایرو و کنک الروج آوایی دی برچاق دبل و روج آوایی دی گابنی باش برو پیش داویجه گلک پارتیین روجاوا گلک کسایتیین روجاوا گلک روشنبیرین روجاوا لدورا کنکی هاتنه هاب و هولدانا بهم در کنکی دکن گکاربن به ارکنی خوی کردستانی گشتی رابن و بتایبت دواره یکیتیا نتوی کردی ده نتوی کردستانی ده هەڵدانی نوێی باش هەنێ و هەروەها ئالی خەبات و چالاکیên di nav gelên Kurd ku meselên giştî Kurdî meselên giştî Kurdistanî ay bibin xwendorê bidin. Îro destpêka vekirina nivîsgeha kenekê li Rojava li vê de li Qamişlo jî ev jî gavek pîroz e gavek giring e em vê gavê jî pîroz dikin li kenekê li keneka Rojava ew jî li dixuya kirin îro gavnî xweşik û gavnî pêşketî keneke li Rojavayê Kurdistanê davêje em AK Partî em hevalê xwe tevaya hevalê xwe kenekê pîroz dikin kenekê jî bi tevayê pîroz dikin و هم هیوینه هم جی کار بن پشتگر بن و آلی کار بن ده پیشخستنا کاری کنکیل. زور سپاس.